Iyanibingelela amanazareti angcwele enkosini. Bese ngibonga uPremier wala uMama Mtombela nethimba lakhe ebelikhipha izinto zokusebenza njengoba nibona leli iceke livuleke linje lithi inkosi zibabusise. Nani batwana baNkulunkulu ngilibonge ngoba nani beningahleli benisebenza uvele waba umkhulu lo muzi. Ngiyanicela ke mina angizile ukuzonishumayeza kepha ngizonibuselela ekukholweni nakho ngoba vele nina ngamakholwa. Lenzeka ke ikholwa liphume seliphakathi ekukholweni ukuthanda into zomhlaba kepha nina ngamakholwa ngaba neyigqokile kube mhlophe ningabona amakholwa. Ngiyafisa ukuthi nizokuzana okuhle phambi kwabantu ukuze lo mhlaba ugcine ukusumbethi kube mhlophe. La sikhona kufanele le ndawo ngabe siyithatha njengendawo engcwele lapho kwazalwa khona umsindisi wethu babamkhulu. Mhlambe nike niyibona izinto zenzeka bahambile umfundisi nelinye ithimba bengacelanga bayangale kangishumphusi bani bayangale behlola izwe bani mabefika ngali babona umhlaba abangakaze bawubone kusukela bebafana besalusa njengoba ukugibela izindaba bayangale ubona okunye ubuhle kepha ngoba bengacelanga wabese baphendula-ke umyazi wale ndawo wakuphephuka imoto lapho ku-entry ngalelo langa kuphephuka namadokodo la. Siyabonga uNkulunkulu usitshengisile ukuthanda ukuthi ubaba mkhulu unathi ngeyikhathi zonke. Siloku safika la besihlushwa umoya ngene iy'ntuli emehlweni ngene iy'ntuli emlonyeni kodwa kuthe mangenisa abathi izolo bayijika le nto baba mkhulu lalihle izulu njengoba lilihle namhlanje. Iyanicela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi njengoba nigqoke kube mhlophe niyibiza ngamakholwa ngicela nikholwa ngeqiniso. Kulesihlahla la uShebe akaze akuthola ukuphumula lokhu kwaqala kwaba mkhulu uShebe uyahlupheka
ehluphekela wena nami baba mkhulu namhlanje igcwele ibandla nalokuhlupheka kwakhe ihlukunyezwa ishayelwa thina namhlanje ibandla lihle nje asingalonike nathi ngoba sificele ilihle aliqhubeke nokuba lihle ibandla ngiyabona into eyasho uShembe anoyibamba nibeke enhliziyweni nibeke engqondweni ngoba maniyenzile leyo nto niyobusiseka kunesihlahla-ke la uShembe wathi wayesiwe nabantu bebaningi bephuma ey'nkonzweni phela uShembe akazange abe umuntu ayenguNkulunkulu ekusukeni uyabona nje mina ngeke ngisho kuwena noma ungaye emaromeni uye weseli uye noma ekuphi ngeke ngiye weseli ngiyothi ngifaka icala uthatha abantu bami ngifaka icala-ke abantu bathi uShembe uthatha abantu babo besho ubhombela uma efike ubhombela la esebizelwe khona eziwushushiso bamshushisa bathi masebeqeda bese bachazela bathi uyabo ngaba ngithunywa uNkulunkulu uvangela ngizokhuluma ngalesihlahla lesi isihlahla seGumtree sasiphambi kwalapho la edolobheni lana intabazo uthi lesihlahla masike sawa sabola obechaza ukuthi angithunywanga uNkulunkulu nomNazaretha beyophela eba lesihlahla masike sawa saphenduka itshe bechaza ukuthi uNazaretha akavise ukuphela kuyoba khona ungunaphakade sikhona lesihlahla sesibona lapha uyabona la kwahlala khona ubaba omkhulu phansi kwesihlahla aphumula kusona kwakhe umuntu la awukabeleka khona unyawo lakhe akwakhe umuntu njengoba wahlala la amathule ey'ngane zakhe ney'ngane zakubo ala hayi lapha ezansi la kwakhona belungu ala akaze kwakhe umuntu la sekuzoqala ukwakha thina-ke manje wabe sisuka-ke ubaba omkhulu la eyofuna thina le kwelaseMpumalanga ngisezokusho kuba omunye wabaphela umfundisi basekushilo wabe sihamba-ke ubaba omkhulu wagibela into ayeyigibela wafika umsizini efuna le ndaba inhlangakazi le athule leli izwi kade lafika alifiki kubaba mkhulu lafika kudala lifika kumzazela engeke ngimazi ukuthi mina ngathi mangimusho ngoba mina umkhulu wami inyanga yezulu khulustanela ilanga engeke ngazi ukuthi ungathi ubani umzazela kumina
Ukusekude kakhulu kunami. Lafika kumzazela lelizwi leli elaliprofeta ukuthi bakhona babamkhulu. Ngoba thina abantu bakashebe singabondli bey'ntandane. Ngiyakufika ebuhleni ku-M kuhlale khona abantu kwabantu bondliwe ebuhleni. Bafike bathola ikhaya. Nakhona kumzazela kwakunjalo-ke. Kuphakwa kudliwa. Yiwo kuleya ndawo leya sasayona lapha. Ani waceza ilawa yakhe khona-ke umzazela. Umzazela masekuthiwa ngaluthi useyaguqelwa. Wayinyanga lo mzazela. Useyaguqelwa abantu. Wayinyanga nami ngaba yona nje. Vele ngiyona. Amen. Ngoba phela uhlale kukhona impi emhlabeni. Base behamba-ke beyombika umkhulu ukuthi khona indaba ezitha umuntu oseguqelwayo la osesenza wena. Lase lifika-ke izwi lathi akabaleke ayezwini lesenhla njengakhona la sikhona. Ngoba ukhalweni lakhe uzala abaprofeti. Wabe sephuma-ke umzazela. Ngoba safika lapha sayibona into zakhe zasala kwaphuma ukubalekwa. Wabaphathwa kulezi ndaba-ke. Bazaliwe abantu balendlu yakithi. Bazalwa abantu kodwa sekuzalwa-ke umayekisa. Umayekisa-ke uyisikaBhombela. Uyena wazizalela lento enhle kanje. Wabe sesuka-ke uBhombela-ke esekhona-ke emhlabeni eseya ezwini la ekufuna thina khona. Wafika kusekhona isiteshi seyitimela ethi isemsizini. Wafika-ke kuleso siteshi seyitimela wehla wahambe ebuza inhlangakazi. Kwase ukuningi okwenzekile emuva. Phela wayengafuni naye ukuya lapha. Abanye ngakubo basembiza ngoshanya. Uthanda ushanya ngakho into enhle kanje. Wasehamba-ke wayokwehla-ke emsizini. Wase ephumula phansi kwesihlahla bawosehwaya uthatha ukuhlwa. Waphumula phansi kwesihlahla thizeni lapha engasemzini ekuthiwa umuzi kaMdluli. Walala phansi kwesihlahla lapho. Themayelele lapho wase umkaMdluli umdluli esemsebenzini. UMdluli wayevele umshumayeli naye. Kuliphi isonto? American Board. Angithi njalo. Waye umshumayeli American Board.
thema ephuma uMamdluli angazi wayewenzani wasebona lesi sihambi isiphansi ukuthiwa kumakhaza ngaso sikhathi wase embiza emfaka endlini yakhe uthi ngolo azolinda endlini wasemenzela inkomoshiti yabaphuzi wawantamba basefika kuMdluli basebezwana obaba amakholo bobabili wasefika uMdluli basebekhuluma bazwana wasesho lo wakithi uthi ngithunywe izwi nguShembe wasemchazela noMdluli nami ngisonta kuleli bandla futhi zakhona umlungu eAmerican Board wayasanga kusasa base ngesikhathi sokuya esontweni wase uMdluli etela yena uBombeleti cha ngoba phela nawe uyikholwa asambe ungiphelezele sesontweni lapho kubona senze njani lapha kuthina wase behamba ke mabe fike esontweni yasiyasha inkonzo mayesiyasha base ebeyinika uBombela wathi mayithatha inkonzo bonakala esontweni wavu abantu ipoliyane waqasha amadliso kanje baphila abantu wasebona umlungu lo umfundisi uthi cha lo muntu uzongithathela abantu angaphindezela waseqhubeka nohambo lakho bavele engathunyiwe eAmerican Board wayethunywe eNhlangakazi bathi wasuka la uShembe vele eyinkinga waseqhubeka ke ihambe ifuna le ndaba wase wehla estation kwaBoda wagibela isitimela wehla estation kwaBoda ifuna le ndaba wabuyela futhi estation ngoba wayithola indaba akekho yaziwa wagibela isitimela waphindela emuva uthe esegibela isitimela sethi wabuza la savele safi isitimela baphuma belungu nama boss basiklinik isitimela sayithulela isitimela base lifika izwi emadlebeni akhe ngoba lalingakhulumi nabantu bonke lalikhuluma naye nathi Shembe abantu ufuna ngibulale nabantu bonke labagcwele isitimela ikhona inhlakazi la ngithuma khona segibela isitimela sephindele emuva sethi ekhaya sethuzola kulezi zinto ngoba lathi manje jawa entabeni nothi yena ayiboni indaba ikhona indaba ngakubo mhlambe lento engenzeka kanti athunywa ngeindabeni zangakubo sajama isitimela waseyakhumbula lifika izwi laselemkhumbuza waseyehla esitimeleni kwaba ukwehla kwakhe sasesihamba isitimela wasehamba ifuna le ndaba le wayithola le ndaba ethi ngihlangakazi yasenzeka into zakhona ke bezizangenza imoya ishintsha kufike uSathane kufike amadimoni kufike bazofika umoya ulindile kodwa kwakhona lapho elinde lapho wayihlupheka yokubuzo nje makubhaliwe la ihlabela ukuthi isikonsent hlupheko abantu balapha eNhlangakazi babethu izimbuzi zabo abanye bethu uhlanya kunemuzi ke engeke ngisho ngesibongo
wathi mayephelelwa amanzi wayehla ekulowo muzi afika wathola amanzi. Cha ingathi ngiyiphambili kakhulu. Esethula lo muzi udlule komunye umuzi esufuna idlakazi esomile wase efica kukhona ikhehle eminyango lesalwazi wasecela amanzi bathi akangena ayikhelela basebabuza abanangane yini base bithi bona hayi ikhona ingane ilapha endlini kodwa mawungena ungayiphazamisi bayengena ukubhombela lapho wafika wawakha amanzi mayese wakhila amanzi wamhlula ukuthi angayiphazamisi waseyithandazela wayithandazela yayingahambi lento bana ayishosha kodwa wayithandazela wathi wayiphuma isiya ephuma nayo isihambela. Amen. Waqhubeka nohambo lakhe wafika lapha ekushuphekeni esiyitholile intaba yenhlangakazi wafika ekushuphekeni amadoda emhlasela la yonke into emsasazela ngezinja ethi amadoda udla imbuzi zawo wathethwa inqwaba yamacala thula ngathambo lembuzi babempenda ngazo zonke into ezimbi thina abantu abamnyama sifuna into yethu yabona nje ngibangqoka amabhishu uhlale eduze kwendoda egqoka isuti engelona iNazaretha yo lokhu ihle ithi uzoyingcolisa ngoba thina asifuni into yakithi. Wasihamba-ke Bombela wafika phezulu intaba yomhlangano mayesomile wayihamba yekomuzi ngangisisho isibongo sakho ngoba abantu bakhona bakade bekhona la ey'nsukwini bezocela into ethelele ukuBombela enomphatha kahle uShembe eNazaretha uyagqilaza kwasho labantu abashaya isiginci uyagqilaza ngoba ugqilaza izizukulwane mhlawumbe zibe intatha ey'gqilaza nje ngoba kufika abantu la izolo bephethe inkomo nembuzi nakulowo muzi-ke wayesesuwe entabeni ephelelwa amanzi wasehla eya kulo muzi ngeke ngisisho isibongo sakho nobani bakhona basekhona mayefika kulo muzi nakhona fica ikhehle lesalwazi uthi bathi ngena uyikhelela amanzi siyangena uyayikhelela siyabuya uyababuza ukuthi kwangani le ekhaya bathi abanazo ingane waseke ebatshela ukuthi hayi nizoyithola iy'ngane obapha isibuzo sey'ngane wahamba wotshala phezulu entabeni zaseyitholakala-ke iy'ngane kuthiwa kwatholakala amantombazane amabili uShembe unomona ngento yakhe ayibumbele yona asekhula la mantombazane akulo muzi asegana aganela kwelinye ibandla engilisho ngegama kwase kumkhathaza uBombela ngoba phela wabuye wafika inhlangakazi wasedlula kulo muzi waseyibuza lesinganethi wasezagana zaganela kwelinye ibandla yasemhlabeni zaliyekela sezulwini wabe siphatha kabi wasebatshela niyohlupheka la ngeke nikuthole ukuphumula uhlupheka njalo nize nife ngeke nikuthole ukuphumula ade bekhona lawo mama abayinzalo yakulowa muzi
kuyahlushekwa laphaya kade belethe inkomo nembuzi bantu bazocela ngibacelele kubhombe beze la basuka enhlangakazi bazocela ukuthi ngibacelele kubhombela abathethelele sekuhluphekile sekwanele bese ngibanika ke isibusiso bajabula basebehamba leyo nkomo abafika nayo bese ngihlanganisa nezinye zaba u4 ngasengenzela bona ubhombela nabantwana bakhe nabafowabo umsebenzi wala entabeni asingayoni into yabhombela amaNazaretha ukuhlula hamba uhlala ekhaya ngokuyibuyele nje futhi singaphoqi ukukholwa akube uvuma kwenhliziyo namhlanje ngiyathemba ukuthi abaleli kulo mhlaba okuyingane kaBhombela abafowabo nabo bonke nje abakwashemba balelela bayahalalisa ngoba bayabona ukuthi awu kanti asilahliwe basekhona basikhumbulayo
Ngiyacela-ke bantwana kaNkulunkulu, liyashisa ilanga. Ngiyacela bantwana kaNkulunkulu ukuthi konke enize ngakho, ngoba mina benginganikanga lutho lokuzala, nginakho mina isibusiso. Ngiyacela nje ukuthi kuzo zonke izinto engizoyicela uNkulunkulu asheshe niphendule. Ngoba ngibona ukuthi imasika siseduze naye uNkulunkulu. Ngibona ilanga ngizosheshe ngiqede, ngoba ngifuna ilanga lize libulala abantu. Ngamnandi khona, kodwa uma kuzofa abantu kuyaphela ubumnandi. Ngiyacela-ke bantwana kaNkulunkulu ukuthi njengoba sila sesihamba, singayilahli ibusiso sizoyithola la, siyithwale. Ngicela noNkulunkulu ukuthi njengoba nilana ngoba selifile izwe, anibhekele imizini ney'baya zenu, kufike imfuyo yonke isaphelele. Ngingakhohlwa-ke nje amaNazaretha ukuncenga bantwana kaNkulunkulu. Ngiyanithanda, akiniyeke amanga. Sihlale sithi amaphekula aphesheya komfula. Mina ngibabona amaphekula laba abantu bahamba bashiya. Kufanele akulokhu usizi phakathi kwethu, kodwa likhona usizi. Laba bantu esibebiza amaphekula bangcono kabo, okusho umkhulu wabantu bangcono la behambile kunamaphekula ayacashela phakathi kwethu. Lawa acashe phakathi awana mahloni ubaba wami wayethi masuqamba kakhulu amanga athi uyawafutha. Sebuyile futhi ayafutha manje amanga. Anila mahloni amaNazaretha phansi ngomhlophe. Niyasuka niyephiphini. Nithi mina nganika uNcwane u-30 miliyoni ukuba yogwazela amajaji eBloemfontein. Angiyazi leyo nto, ngingafuna ukuwela isingane yomfazi ngamanga. Akaze ngimnike imali, lo laqala nje ucala, akaze lo laqala 2011, akaze ngimnike imali mina. Njengoba icala lasilata senginisho nina futhi nithi mina ngithe ngiyayifuna le mali yami manje. Kangisho kubani? Akavele phela lo muntu. Kangizoyifuna kanjani ngomnike? Kangizoyifuna akamnika into mali. Nafuna ukubolisa ingane yomuntu
ngamanga akho umuntu engamupha imali noma ngamnika imali yokugwazela icala ucalela lagwazelwa ifundiwe lento umhlaba wonke ufundwa amanga uthi mina ngithe ngiyayifuna imali yami kuncane ngoze ngifuna imali ngumnika nini ngingasho ngani mina ngifuna ukuthi ngime phambi kwenu Musi yangilithemba lami ngakho
mina ngiyangifuna ukuthi umuntu ongikhulumele ungekho lo ngikhuluma nje ngikumise umuntu ngiyikhulumela mina angifuni ukuthi uhambe uyobhala ukuthi ngithenge ngifuna imali yami u-30 million engingayazi ufuna ngalo muntu ubulawe abantu bathi adla imali yami engekho sani manazathi wakho into engakhiphe into ekhona mayingekho into ayikho ingakhiwe into inganasihlobo mina akho ngisho isente ngaliphala umfana umfana besebenza nje ngokuthanda kwenhliziyo yakhe thandanani manazaretha ukwento efana niyazi manazaretha ukuthi la kukhona ubungcwele nobuxoki bukhona nobubi bukhona nokulahlwa khona lapho bukhona ningavuma ukulahlwa seniyiphathi kubi kabi iLazaretha maselambile emhlabeni kanti kwathetha amacala njalo thiwa ubaba uyabuya sikhonzela uwezulu nje basila asikhonzela ubuya la khona ungcwele nokulahla khona nokukhona ngifundela lapho Petrokala Petrokala 2 verse 1 phinde ufunde Amahubo 3 verse 1 uJob 2 with 3 ufunda Roma 16 verse 17 yang 19
sithulile ngakho lahlani lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke qhubeka ufunde 3 Amahubo 3 verse 1 uJombe week 2. Amahubo 3 verse 1 uJombe week 2 week 3 phinde ufunde Efesu 5 verse 6. Hawu Jehova ziningi izitha zami, Jehova ziningi izitha zami, baningi abangivukelayo. Number 3, kepha wena Jehova uyisihlangu kimi, uyisihlangu kimi. Udumo lwami phakisa ikhanda lami, phakisa ikhanda lami. Ngiyabonga Baba. Ufundele nenye. Isaiah 16, verse 17 and 19. See
ukwahlukana nokukhubekisa biphambene nesifundiso enafundiswa sona mina nehlukane nawo ngiyancela abazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nihlukane nabo 18 ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Kristu ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Kristu bakhonza izisu zabo kenza bakhonza izisu zabo amazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenza nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala 19 ngokuba ngokulalela kwenu kuzwakele kubo bonke ngakho-ke ngiyathokoza ngani ngiyathanda kepha ngithanda ukuba nihlakaniphe kukuhle ukuba bangahlaniphile kubi kuzimbusisa Amen. ngoba sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizocela ukugombela ukuba nemhla ethatha imphefumulo yethu kazakusizi ngenjabulo emzini yokhazimula ngaphezulu ilanga nenyanga ngoba ungayihamba yonke indawo lemhlabeni wayaphesheya kodwa kumthole umfundisi noma umholi webandla onezulu ugumbela kuphela onezulu ukuxoxela ngale wale umuntu mina ukufika umuntu ngiyibhatha zawo inkonzo azocela umkhwela wakhe intethelelo ugombela azocela uthi umkhwela wakhe akeze la ufika umvimba ugombela le wathi akeze la azamcela intethelelo ukuze angene ezulwini lena mana zaita nezulu kodwa niyophumela nezulwini ngokuthanda kwey'nhliziyo zenu inhliziyo uyakwazi ukumdukisa umuntu ngicela nje ningayenzi into ningathandi yenzeke kumina awuna uwenze ngithanda nani niwenzeke kumina bese niyayithanda lento yenu ngoba iyifa lenu ifa lokuphila kwenu akekho oniphuca yona ngicela nje basila sitelekeni baba mkhulu asilungisele nembezo ngiyabona siphuma kancane ndlela kakhulu siphumile siyaphuma nje kancane asingamvumeli usathane eNazaretha konke fanele ngayikhohlwa la intshumayelo enkulu yamadoda amathathu ahamba nobaba mkhulu mhlayicakayeli bandla athi asisali shembe siyala uyakhona ngokuthi wena abantu abayeli thina sithi abantu abayeli ngokuthi wena abantu abenza lento sithi nina ningayenzi lento yabheda lo azange sizomthola amadoda abuyasala la abuyela la eqhankwe khona ufunde lapho Petro ukala 5 verse 8 no 9
wena sitha sami isitha senu usathane siyahamba njengebhubesi elibhudlayo, sihamba ngebhubesi elibhudlayo, sifuna esingamgwinyayo. sifuna esingabagwinya. Melanani naye niqinile ekholweni, Melanani naye niqinile ekholweni. nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu ababesezweni. Nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abesizweni. Ngiyabonga baba, Inkosi ibusise. Sibonga nje kwabamkhulu uManazaretha esithwalile zisuka le ethimba lethu sazizafika lapha eBethlehem asiphephile. Nami Kule ndawo sikuyona bantwana bankulunkulu kufanele siyithande, ngoba ila okuyimpande yakhona yobuNazaretha. Siyakhe le indawo ibe yigugu kuthina, futhi kufanele ngabe ngigcwele nje bangabe igcwele le ndawo kubonakala size kumnikazi walobu Nazaretha. Kodwa ngiyazi uNkulunkulu masasibekile iyogcwala. Indawo-ke manje iyafana nenhlangakazi, inolaka. Yabo inhlangakazi iyayinolaka, ngaze mase nalo kade ngagcina khona ukuthi uma ukha imbali khona kuphuphuka amadokodo, kuphuphuka amadokodo kunemvula, uphishwe idokodo lethe imvula ngaleso sikhathi nalana-ke kunjalo. Funa amasizela namanazata niyihloniphe nina, ngoba phela wena uma uzogangala kule ndawo uzifa ngambuye silimala sonke bese gange wena. Akuphuphuke lapha idokodo phela kuphuphuka amadokodo. Ngitshela wena ntombi noma yikuphi umuphi umhlangano azi ukuthi njengoba ngizela ngizokwenzani. Angazi mhla konke kwasanela kufanele sikame ebesisi siyakha. Ngifisa nawe basonto ngale nekhaya lakwethu leliya, ngifisa mali namandla abantu balelizwe ngilakhe ikhaya lethu. Ngokwami mina ngiyathemba uma befikile bazolela laphi. Kufanele sibakhele indlu esibafaka ngesiko, sibingelani nayo indlini esesinakhele yona. Sibonga lento enasenzela yona.
manje benethwa imvula phela umuntu wakini mayingenayo indlu lethwa imvula ngizokwazi ukuthi mama wakithi ngifuna lahola abancane singakhele oguqa nje awoguqa o-round abathathu amen amen kuzoba kwamzazela kubo wabhombela bese kuba inyanga yezulu nelanga ngoba ngazi abantu abahlukanisa mhlawumbe ngabantu abelala mbhede munye kasengena usathane kunje wangena usathane kodwa-ke noma engenile usathane usuwangena ngekholwa wayesebathengiwe sewehlukanisile imbhede omunye mkhulu esontweni wafika abantu abana abafana akade abafana ngingabiza umkhulu bami ngabafana ngizoshawa wasefika-ke ubhombela omkhulu sekhona osebahlukanisile ngembhede wafika thatha umbhede awujijile emnyango wathi ngathi laba balale bobabili wayeyazi into ayenzayo yabona nami njengoba ngila angifuna ukuphathiswa yini ngiyiphathele sibonga izindaba zasendabazo ezasifisela ukungcwele sibathe sithi sibonga wena indaba zasendabazo njengoba sitangelela akekho lethula ngenkani futhi akekho obephoqiwe ngenkani odizela kepha kuvuma inhliziyo phela futhi ngicela ukubhombela khulilanga kunyanga yezulu bakuthi ngala makhosazana kanti kuthi konke enize ngakho qalela ukuhlupheka kuphele bese benemukisa-ke konke nikufisayo iyenzeka-ke bantwana bankulunkulu umuntu afike la nemithwalo yezono thwalo umnyama kodwa uNkulunkulu benhliziyo ahambe nayo eyithole leyo mthwalo kanti oqaqa inhliziyo izosala phansi imthwalo kufanele bana ngoba nivume omkhulu anigeze ngensipho yakhe engcwele yasezulwini khona nizozalwa kabusha
angikhiphe futhi inhliziyo eqinile, anginike inhliziyo kamoya. Nayo wenzeka lokho, akekho umuzwa ebangumsindi kuba nomyeni empeleni nokuthandana. Elinazaretha ethandele iNazaretha. Ingokuthandana nomunye munye ngizothanda uJehova. Kodwa ngizomunye umuntu ngumphiwe. Khona abantu abaphisanayo. Sentana nje usho ukuthi anezeni bemunye njengoba wayesimende. Ningakhohlwa into isuthi ningayibulali ningayonto wagombela ngoba naye wakhuluma ngakunina ebheke ngakunina wathi ngingayiboni lento hlayisuthi ngabona lento alokho ngayazi isitshela sakhona mesiqalekisa sakhona ukhona ngayazi ungasazi ukuthi uqala kuwena akuphuphisa ezenzalweni yakho ayiphuphise, ezenzalweni yenzalo yakho ayiphuphise, owenza phela agcine isidingo esithathu. Ngiyobona besafika kumina bezocentisela logombela ilezi ziwa lesithathu nje lesisibonda nayo indaba. Ngiphatheni kahle eNazaretha, ngivukele eNazaretha, inkosi isinezwile. Singavala manje ngesibonelo sikhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 becela umushumayeli